Ошондой сабызды туган күнүңүз куту болсун, өмүрүңүз узун болсун, тылсымыңыз чын болсун. Аймылдарыңыздан урмат көрүң, кыздарыңыздан кызмат көрүң. Уулуңуз, келиниңиз, кыздарыңыз бактыма бакем. Бу бак баскан чачтарыңдан мен сылайын эркелейин, балдай шерин меремиңе мен термелейин. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сени мөрөктүн суусун берейин. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин жаныңды сага берейин. Апа, апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Өзүңүздөргө ушундай тоттой ширин сөзүңүздү аябай жибериңиздер. Бактылуу болуңуздар. Апа, апа, дейиштөрү таманыңдын астында, сен жылмайсаң күндө күлөт сага жагына. Апа, апа, бүт санаңды жалгыз мен өзүм алайын, күмүш нурлуу самайыңа мончок тагайын. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин жаныңды сага берейин. Шаркайланып бүт аламды апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин мөрөктүн суусун берейин. Апа, апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Апа, гүлдөрүн терип келейин, өмүрүң өмүр улап сенин мөрөктүн суусун берейин. Апа, апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Апа, апа, күнүм айым, көп жашагын апа ылайын. Апа, апа, сага теңдеш табылбайт го ушул ааламда. Көп жаша
соолукта болуңуз, эч качан ооруңан, биздин бактыбызга күлүп, жайнап, ата-энеңизде дайыма бар болуңуздар. Allah razı olsun. Dayım baktım oğluna ballarım. Oğuz esenama jürelip bir tuğandarımыздың Allah'ın балдардың бардығы қоша көрелік, жақсы болмайды. Ең құда қаласа, сілердің бешік тойыңарға шақырайлы бұл меймандарды қаласа. Екеуіңіздерге бақыттылық, қарлық тілеймін. Бақыттылық өмір сүре беріңіздер. Көп жарсаңыз, өлбеңіз, Алламенен бақыттылық болып кетіңіз. Денсаулығыңыз үшін болсын. Bizim бактыбызга, авамдын бактына, бардыгыбыздын бактыбызына күлүп жайнап жүрөрүңүз. Мындай жаштын дагы далайларын көрүңүз. Апа бүгүнкү өздүк майрамыңыз болсун. Бүгүн мына 45 жашка чыгыпсыз. Мындай жаштан дагы Аллах насип этсе, 2-3 жашына чыгып, авам менен кошо барып, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Tuğan günlerde söz bir ayda. Rahmat, kabul olsun. Айтқаныңыздар келіп.